Ja, hallo julle. Kijk wat een prachtige dag is het vandaag hier zo. Ik stap nou terug college toe van die werk af. Jullie weten, die college het voor mij werk gekregen lang geleden. Waar ik een werk, net om te practice natuurlijk. Dis niet zoals werk wat een mens voor gebetaald wordt, nee. Omdat ik een student is in die college, dan is het net voor mij werk om te practice. Voor wanneer ik rarig gaan werken in de toekomst, wanneer ik die college klaar maak. So ja, ik is nou op pad terug college toe. En ja, soos hier in, ik was in Tulgal nou geweest, hier in Gania Bed, hier zo in Israël. Het is hier zo in Tiberias, jullie weten, het is soos nabij Tiberias, is niet bij ver nie. Het is ook niet bij ver van mijn huis af nie. Het is regtig waar een prachtige dag vandaag, dat is niet bij van een zonnetje nie, maar het is ook niet zo koud nie. Niet te warm nie, niet te koud nie, het is net normaal. Ik ga vir julle wys. Ja. Dit is reg waar een baie mooie dag vandag, hoe jullie moet zien. Ja, kijk. Kijk wat een prachtige dag is dit vandag. Die Here het vir ons geseën met een wonderlijke dag, soos altyd. Het is reg waar baie mooi en baie geseënd. Ons loof en prys Jesus se heilige naam. Hy is die beste van die beste. Ja, ik werk hier bij hierdie werk twee keer een week. Soos op dinsdag en op woensdag. Maar ons is niet gister gegaan nie, want daar was Chofish Lag Baomer. Lag Baomer is in Hebreeuws natuurlijk en ik weet niet precies om dit in Afrikaans te noemen nie, maar dit is soos, julle weet, soos een holiday. En het is een baie lekker holiday, julle weet, het is regtig waar baie lekker en ja, ik weet niet precies om te verduidelijken waar het is nie, maar as julle wil kan julle maar gaan kijken op die internet en dan kan julle uitvind wat het precies is, wat is Lag Baomer. Dis 'n baie lekker holiday julle mense. En elke jaar kry mens 2 dae 'n week af. Op hierdie holiday, 2 dae 'n week van die college en van die skool. So ja. Dis baie goed en baie interessant. Ja, ek stap nou nie baie lank nie, dis maar net so 20 minute van hier af die college. En dan gaan ek 4 uur weer lekker terug huis toe. Dit is vir my baie lekker om daar by die huis te wees. Om te rus in Jesus se teenwoordigheid. Ons Here Jesus se teenwoordigheid. Halleluja. So ja. Ja, het is vir my nogal lekker om vir julle hallo te sê en om vir julle video's te maak. Ek het nie 'n spesifieke topik om oor te praat nie. Maar ek wou net daarvoor om video's te maak om hallo te sê en alles en om vir julle te wys wat 'n pragtige dag dit is. En ek hou daarvan om video's te maak waar ek sing vir Jesus, julle weet. Ek sing baie liedjies vir Jesus baie kere en ek hou daarvan om ook te bid en Bybel te lees en so voorts. Dit is baie lekker. Nou moet ek net gou hier so wag. Want ja, die kar moet nou hier so verby gaan. Daar is hy. Daar is hy. So ja. Ek hoop alles gaan goed met julle en dat Jesus aan om julle te seën elke liewe dag. En ek hoop net goedheid en guns volg julle. Kom ons sing sommer 'n mooi liedjie vir Jesus sommer nou. Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat s'nags in die huis van die Here staan. Hef op julle hande aan die heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer. Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat s'nags in die huis van die Here staan. Hef op julle hande aan die heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer.
Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands to the holy place, and bless the Lord, and bless the Lord. Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands to the holy place, and bless the Lord, and bless the Lord, and bless the Lord, and bless the Lord. Halleluja, halleluja, Jesus is hier. Ons loof die Here elke liewe dag en elke liewe nag. Hy verdien al die prys en al die eer en al die glorie wat ons hom gee. Hy is die beste van die beste en hy is baie lief vir julle en vir ons almal. Hy is so goed vir ons. Ons loof en ons prys sy heilige naam. Dankie Here Jesus vir hierdie wonderlike dag vandag wat U ons mee geseën het. Dankie dat U ons vandag beskerm en ons veilig hou en ons toemaak met die rein heilige vleuels van beskerming. So baie dankie vir alles, Here Jesus. Dankie dat U ons seën elke liewe dag met goeie gesondheid, vrede, vreugde, hemelse krag, goedheid, guns, genade, warmte en sonskyn en suiwer skoon gesondheidsmaaltye en sommer baie seëninge. Baie dankie Jesus. Jesus Christus, U is waardig om al die prys en al die eer en al die glorie te kry. Halleluja. Halleluja, amen. Verskoning. Ja. Here, ek gaan sommer nou vir julle weer nog 'n bietjie wys waar ek loop. Kyk hoe pragtig is dit. Sien julle hierso? Dis regtig waar baie mooi. So mooi en so geseënd. Hier is die pragtige plante wat ons hier